abahinzi hamwe n'ebitongole bitari bimwe na bimwe bayijumbira omworeko go bamuruka ebintu bitari bimwe na bimwe ebikwatine n'obuhingi n'oburiisa kandi bakwegyesa abantu nk'oku bakubaasa kurinda ebihingwa byabo. Ebihimba biine amaani ag'okubaasa kusigalayekere kugiiha omubengura tukakora ki tukarya konka ekyo ekitariho amaani kyatumanyisa ngu twakukora fataliza y'ebihimba leki bine okurageko nkakubabe hansi kakyeho. Robert Mugabe Kachebezi waba ari omugyenyi mukuru yashobora obukomooko bw'entunguuka hamwe n'obugaiga obukutandikana n'obuhingi. Environment for everybody, oruguuto n'orwa buli omwe, amaizi ni buli omwe, amashanyarazi ni buli omwe, manyatwara tugenda ni buli omwe, irwariro buli omwe nazamu, amashomero buli omwe nashoborezamu byona konka hariho ekyawe y'omuntu hati ekyo nikyo ky'okwera ky'amaani. Hariho ekyawe obuhoro n'obwawe ninga obugaiga n'obwawe mbwenu kiri ahariiwe okusharamu omuri bibiri okugira ngu ote emikono ahansi orwanise obuhoro bw'obugaiga ninga ngu obyame obw'omwoyo. Robert Kachebezi yagumizamu yateerera abantu omuranga kureebeka ngu bakuratira omuranga gwa President Museveni ogw'okwiha abantu omu buhoro. Hati obugaiga bwona obwingi n'amazima ndabona turumu obwingi hati bw'omu ttaka ekyo bakikiire nareeba bakukora n'abazima n'abanareebembazi okufuura obw'omwani n'ebimera ebindi kugira ngu twagira ebimera birungi twabiguza akapuresidenti okutare yabwiire aho kwenda kwiriza hiyo obuhereza abahingi Agricultural Sector Network eresire omworeko gw'omuri Mbarara City okwera abahingi kumanya nikyo eki bakubaasa kukozesa kuganyirira omu buhingi. It is on the realization that farmers cannot go to Jinja, cannot go to harvest money and in Kampala, but we need to see that we take information. Simon says Mwijuka chairman w'abashobozi muri Mbarara City nagira ngo emyereko nkeegi nereeta entunguuka omu myanya bwanyuma y'abantu kwejumbiramu. Nji ahabwe entunguuka ningashi entaasa y'amaka okugira ebi wayihaho ubundi wagira nk'eki wayegaho noosa kurugahaniwe kikore kigire eki kyakuyamba ahaka yawe. Nyenda kwebaza abariyo mubona batebekanisa omukoro ogu nabona barimu nibakora nabona barimu niboreka ngo nikirungi munonga kandi ekintu kimwe habitiyamba kutungura stage aho tayari Western Susan alina mukisa omuri Mbarara. Problem will make removes and the root is problem clear, then hair will grow.